المشروع يستهدف تركيب 40 القناخة يكم دا أمي بيس خالين ببرامبر لچند جين گرين لحلبة وكي كلا حلبة ميدان ساعتلا جابري ميدان قصر شارداري و زانينجا حلبة دانن هر خالق دي خزمتا 500 حتى 600 كسان بكه دروبركي 500 متوي ده اف بينگاف دي خزمتا ولاتي خوندكار و گشتياران بكه و ببه پشتيريك جبو و گوهرينا ديجيتال و برفرهکرنا گهاندنا خزمتگزاریên ragihandinê yên nû jin. الاتصالات الحديثة. نقوم بتقديم الأحياء السكنية في ام تورا واي فايا ببرامبر 24 ساعتان لتاخن وك عزيزية سليمانية و جميعين حلبة ددن. گر ولاتی بالانساوی نمابا یان جی جهک نزیکیوی تونبک و هجمارا خو بار بکه و پیوستیاوی با خافتنی هبه. او دکاره وره وان جهان به انترنت و وره گریدان و بکسین که دخوازه را باخوه. من ev birca internetê dît, ev jara yekeme ez têm vir, min xurtbûna internetê ceriband û gelek baş bû. Gelek kes ji gund û deverên derdorê tên vir, nasên wan li vir nînin, her wiha ne hemû hejmarên wan sîriya têlan imtînin. Lewma neçar dimînin bi rêya internetê biaxivin û ev xizmet gelek alîkariya wan dike. İnternet gelek baş e, bi hêviya Xwedê welatê me ber bi baştirbûnê ve diçe. Pêşketin û başî tê de heye, bi hêviya Xwedê her ber bi baştirbûnê ve here. Ez hatim vir û interneta min nebû û min dixwest bi malbata xwe re biaxivim. Vê internetê gelek fêde li min kir.